wa Rayon Sport yari yaratije mu Misiri Iranzi Jean Claude yeretswe umuryango nyuma y'amezi 6 akahita agaruka mu ikipe ya Rayon Sport akaza gufatanya na bagenzi be mu kwitegura shampiyona y'umwaka utaha ya 2020 2022 aho umutoza Ilamba na Masudi Juma wagiye ugorwa n'uyu rutahizamu ubwo ari mu ikipe y'ingabo z'igihugu avuga ko ari umukino uzamufasha ku ruhande rw'ibumoso yataka cyangwa yugarira. Umukinnyi w'umunyarwanda wakiniraga ikipe ya Falcao FC mu Misiri Iranzi Jean Claude yamaze kurekurwa n'iyi kipe ngo ajye gushakira ahandi. Iranzi Jean Claude wasinye iyi kipe ya Falcao FC muri Gashyantare uyu mwaka wa 2020. Iyi kipe ikaba yarakinaga mu cyiciro cya kabiri. Uyu mukinnyi nubwo atakinye imikino myinshi ariko yafashije iyi kipe kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Tariki ya mbere Nyakanga nibwo icyiciro cya kabiri mu Misiri cyashojwe aho mu itsinda C ikipe ye ya Falcao FC abarizwamo yasoje ku mwanya wa mbere n'amanota 38 nyuma yo gutsinda Ben Beide ibitego 3 ku busa mu gusoza ku mwanya wa mbere bahise bazamuka mu cyiciro cya mbere. Iyi kipe rero nyuma yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere yasezera abakinnyi 14 ibifuriza guhirwa mu Misiri. Mu minsi iri imbere bagize bati turabifuriza ibyiza byinshi mwarakoze kudufasha muri uru rugendo. Iranzi Jean Claude yakiniye amakipe atandukanye nka APR Football Club, Rayon Sport, Aswane yo mu Misiri kugeza ubu ngubu akaba ari umukinnyi utegerejwe mu Rwanda kubazaza gufatanya n'umutoza Ilamba na Masudi. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport yarayisinyishije umutoza mushya Masudi Juma Ilamba nk'umutoza mukuru amasezerano y'imyaka 2. Ikipe binyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yatangaje ko yamaze kwemeranywa n'uyu mutoza wakina akanayitoza kongera kwigarukamo nk'umutoza mukuru. Masudi Ilamba na Juma akaba agarutse mu ikipe yandikiyemo amateka kuko yihesheje ibikombe 2, igikombe cy'amahoro cya 2016 batsinze APR Football Club ku mukino wa nyuma, igikombe cya shampiyona cya 2016-2017. We are delegated to announce an agreement with our legend Burundian international Masudi Juma Ilamba. He became the club new head coach. Masudi has agreed a 2-year contract with the club. He will begin his new role ahead of 21-22 campaign. Rayon Sport official yahise asezera kuri Rayon Sport amaze kwerekeza muri Tanzania. Ubu ngubu aba umutoza wungirije muri Simba Sporting Club mu mwaka w'imikino ya 2017-2018 ahava agaruka mu Rwanda muri 2019 aho yagizwe umutoza wa AS Kigali ndetse na Bugesera FC. Nyuma yaho ahandi yatoje ni muri Inter Star na Inter z'i Burundi aho yari umutoza wungirije ndetse no mu ikipe y'igihugu y'u Burundi y'abato yatoje muri 2015. Indi kipe yatoje ni Bukavu Dawa yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Masudi Juma yaje mu Rwanda ari umukinnyi muri 1996 akinira APR Football Club imyaka 2 ahita ajya muri Kiyovu Sport. Muri 2003 nibwo yerekeje muri Rayon Sport maze muri 2004 ahifasha gutwara shampiyona ubwo yatozwaga na Kayiranga Jean Baptiste. Nyuma ava muri iyi kipe yerekeza muri Seychelles mbere yo kugaruka mu Bururu n'umweru muri 2006 agakina umwaka umwe kugeza ubu. Masudi Juma Ilamba akaba yabaye umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Gahunda yo gukoresha abakinnyi, gahunda yo gukoresha abanyamahanga mukura Victory Sport itumye nyuma y'imyaka 7 yongera gutozwa n'umunyarwanda Ruremesha Emmanuel agarutse muri Mukura ku nshuro ya 3 aho abaye umutoza wa mbere ugiye gutoza ikipe nyuma y'imyaka 7. Mu gicamunsi cyo kuri uyu wa 4 nibwo Mukura Victory Sport yatangaje ko yasinyishije umutoza mukuru Emmanuel Ruremesha amasezerano y'imyaka 2 avuye mu ikipe ya Gorilla FC. Mukura ivuga ko mu buryo bwo gukoresha abantu bayikiniye ariyo mpamvu yahisemo kuzana uyu mutoza kuko nawe yabakiniye ndetse akanabatoza. Ruremesha Emmanuel wakiniye Mukura Victory Sport kuva mu 1995 kugeza muri 2002 aribwo yagizwe umutoza w'abana ndetse nyuma agirwa umutoza mukuru w'iyi kipe. Mukura Victory Sport yari imaze imyaka 7 idatozwa n'umunyarwanda kuko baherukaga ku ngoma ya Kayiranga Jean Baptiste ubwo yatozaga iyi kipe kugeza tariki ya 6 Ugushyingo 2014 ubwo yirukanirwaga ku kibuga cya Kamena azize umusaruro mubi. Kayiranga niwe munyarwanda waherukaga gutoza Mukura. Kuva icyo gihe Mukura yakoresheje abatoza barimo Okoko Godfrey ukomoka mu Burundi wayitoje kugeza muri 2017 asimburwa na Ivan Minayet ukomoka mu Bubiligi tariki ya 4 Gashyantare 2017. Nyuma y'amezi 10 gusa hari ingingo Francis yaje gufata iyi kipe kugeza tariki ya 14 Kamena 2019 ubwo yerekeza mu ikipe ya Police FC yahise asimburwa n'umunya Cameroon Olivier Ovambe niwe wasimbuwe n'umunya Espagne Tony Hernandez washoje shampiyona ya 2019-2020 ku mwanya wa 4 ahita asiga ikipe ihabwa Jibril Hador wari ufite inkomoko muri Algeria. Ruremesha Emmanuel asimba Antoine Zapata wakomokaga
wakomokaga muri Argentina wafashe ikipe tariki ya 26 Werurwe 2020. Mukura iheruka ibihe byiza igitozwa na Haringingo Francis Mbaya kuva Ruremesha yava muri Mukura muri 2012 agarutse nyuma y'imyaka 9 asanga ikipe imaze gutozwa n'abatoza 10. Bivuze ko mu gihe kitagera ku mwaka Mukura irukanamo umutoza kuva muri 2012. Ruremesha Emmanuel azafatanya na Nshimiyimana Canisius uzaba ari umutoza wungirije umutoza w'abazamu Ndaruhutse Theogene ushinzwe kongerera imbaraga abakinnyi no kureba urwego bariho akaba ari Hakizimana Jean Baptiste wari waratorewe kuba umutoza mukuru wa Nyanza FC tariki ya 9 Ukuboza 2020. Ibi byose kandi bikaba bikomeje mu buryo bwo kubaka ikipe ya Mukura Victory Sport itwara neza. Igihugu cyatumye ngo cyantumye kirabashimira mu marira menshi Haruna Niyonzima wasezewe mu cyubahiro na Young Africans yakiniye imyaka 8. Nyuma y'imyaka 8 y'ibigwi n'amateka ndetse n'ubuzima bushya mu ikipe ya Young Africans, umunyarwanda Haruna Niyonzima yasezewe mu cyubahiro ndetse n'amarira menshi ku bafana b'ikipe ya rubanda batandukanye n'uwo bafataga nk'intwari akaba intwari yabo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 15 Nyakanga 2021 byari ibirori bikomeye mu kibuga cya Uwanja wa Mkapa mu birori byo gusezera Haruna Niyonzima watandukanye n'ikipe ya Young Africans amaze imyaka 8 akinira. Ibirori byabaye nyuma y'umukino Yanga yari imaze gutsindamo IHF ibitego 2-0 byatsinzwe na Faisal. Ku mukino Haruna yakinnye igice cya mbere ndetse n'iminota mike igice cya kabiri. Nyuma y'uyu mukino abakinnyi ba Yanga ndetse n'abafana amazi menshi kuri Haruna mu rwego rwo kumusezera, bamwe basagwa n'amarira. Ibirori byari byitabiriwe n'imbaga y'abafana ba Yanga ndetse n'abayobozi b'ikipe ikundwa na benshi muri Tanzania. Ikiniga cyinshi mu ijambo rya Haruna yagejeje ku bari aho ngaho yashimiye abafana b'ikipe ya Yanga muri rusange uko bamwakiriye kuva umunsi wa mbere ayigezemo kugeza umunsi ayisezeho nyuma y'imyaka 8 ayikinira. Avuga ko Yanga yamubereye umuryango n'umubyeyi mwiza. Yagize ati mbere na mbere Yanga ni umuryango wanjye, hano nahaboneye ibyiza byinshi, nabaye muri Tanzania mu mahoro, umuryango wanjye wabaye muri Tanzania mu mahoro, abana banjye bakiranwe urugwiro, urukundo rwinshi. Aha mu by'ukuri nta kindi navuga tutari ukubashimira, mwarakoze cyane. Yanga ni ikipe nakiniye mfite urukundo rwinshi, nayitoranyije kuyikinira kubera Imana ari nayo yampitiyemo. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga, ariko cyo ntazibagirwa mu buzima bwanjye ndetse n'umuryango wanjye ni urukundo mwatugaragarije rwatumye tuba hano mu mahoro n'ibyishimo. Yanga ndabakunda, gusa ntabwo mbakunda njyenyine, ahubwo igihugu cyose cy'u Rwanda kirabakunda, abanyarwanda bose barabakunda. Ubutumwa igihugu cyanjye cyampaye ngo mbagezeho cyantumye ngo kirabashimira cyane kuba mwaranyakiriye neza ndetse mukaba munansezeye neza. Haruna yari asoje amasezerano y'amezi 6 yari yongereye muri Young Africans mu mpera za 2020 nyuma yo kuyisubiramo muri Mutarama uwo mwaka. Uyu mukinnyi w'amacenga menshi wageze muri Yanga 2011 avuye muri APR Football Club yigaruriye imitima y'abanyatanzania benshi, bamuhimba amazina atandukanye agamije kumutaka no kumusingiza kubera umupira yateraga wanyuze benshi, harimo Fundi wa Soka, Baba Mzazi, Fabregas n'ayandi. Haruna yafashije Yanga kwegukana ibikombe bitandukanye mu gihe yamaze muri Tanzania, igikombe kimwe cya Sekafa Kagame Cup, ibikombe 2 bya Charity Shield. Anafasha ikipe kugera ku matsinda ya CAF Confederation Cup 2016 2017. Haruna yerekeje muri Mukeba Simba Sporting Club. Bibabaza cyane abafana ba Yanga bumvaga ko batakaje intwaro yabo ikomeye maze bahitamo gutwika nimero ye 8 yambaraga muri Yanga. Uyu mukinnyi yafashije Simba Sporting Club kwegukana ibikombe 2 bya shampiyona ya Tanzania, anagira uruhare rukomeye mu kugeza ikipe muri kimwe cya kane cya CAF Champions League. Muri 2020 nibwo Haruna yasubiye muri Young Africans avuye muri AS Kigali. Yagezemo avuye muri Simba Sporting Club. Haruna Niyonzima imyaka 31 y'amavuko yakiniye amakipe atandukanye mu Rwanda arimo Etincelle, Rayon Sport, APR Football Club. Anakinira Yanga na Simba Sporting Club zo muri Tanzania. Kugeza ubu ngubu Haruna Niyonzima bivuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Manchester United igiye gusinyisha abakinnyi babiri bakomeye mu bwugarizi. Ikipe ya Manchester United imaze igihe kinini idatwara igikombe cya shampiyona, irimo kwiyubaka cyane muri iyi mpeshyi, aho nyuma yo kugura Jadon Sancho iri hafi kugura Raphael Varane na Kylian Trippier. Amakuru avuga ko ikipe ikomeye yo mu Bwongereza iri mu biganiro bya nyuma n'abo bakinnyi ndetse mu cyumweru gitaha izabatangaza ku mugaragaro. Ikipe ya Manchester United irifuza kwishyura Real Madrid miliyoni 50 z'amapawundi kuri myugariro wayo Varane imyaka 28 usigaje amasezerano y'umwaka umwe. United kandi irifuza gusinyisha umwongereza Kylian Trippier ukinira ikipe ya Atletico Madrid ndetse irifuza kumwishyura miliyoni 18 z'amapawundi. Ikipe nirangiza kwishyura abo basore babiri aya mafaranga izaba imaze gutakaza miliyoni 140 ku isoko kuko iherutse kugura Jadon Sancho miliyoni 33 z'amapawundi. Real Madrid yifuza miliyoni 30 z'amapawundi kugira ngo ibone amafaranga yo kwiyubaka cyane ko iherutse gutakaza myugariro Sergio Ramos wagiye muri Paris Saint-Germain. Abahagarariye Varane barashaka ko yerekeza muri Manchester United ayisinyira imyaka 5. Umutoza Organ Solskjaer arashaka Trippier kugira ngo asimbure Alan Bissaka
Aaron Bissaka w'umuhanga mu bwugarizi ariko ntatange ibisubizo mu busatirizi. Trippier afite ubuhanga bwo gukina imyanya myinshi yaba iburyo n'ibumoso ndetse n'ubwa mbere akinnye mu Bwongereza kuko yakiniye Tottenham ndetse umwaka w'imikino ushize yatwaye La Liga ari kumwe na Atletico Madrid. Wa Rayon Sport yari yaratije mu Misiri Iranzi Jean Claude yeretswe umuryango nyuma y'amezi 6 akahita agaruka mu ikipe ya Rayon Sport akaza gufatanya na bagenzi be mu kwitegura shampiyona y'umwaka utaha ya 2020 2021 aho umutoza Irambona Masudi Juma wagiye ugorwa n'uyu rutahizamu ubwo ari mu ikipe y'ingabo z'igihugu avuga ko ari umukino uzamufasha ku ruhande rw'ibumoso yataka cyangwa yugarira. Umukinnyi w'umunyarwanda wakiniraga ikipe ya Falcao FC mu Misiri Iranzi Jean Claude yamaze kurekurwa n'iyi kipe ngo ajye gushakira ahandi. Iranzi Jean Claude wasinye iyi kipe ya